Ni mbula vinakan, rombula vinakan anong itoka ni bakang bisnisi. Bula neta. Ni mbula vinaka oke muni kede nando wa muretu mai nandro ni pepa eto luongo. Nandro ni pepa mai viti, nandro ni pepa mai Canada, bakaki nandro ni pepa Amerika. Nenta ingana singa moniti, ena vanongo i California, Disemba na ikatini kaono ni singa, sa oti tongona tulatini kalima na miniti. Nangau na nga ni baka vangi toka ni oti na baka singa lebo, kita unang numasara na itoka ni go. Me kita ubi mbulang mo di italiani. Tale na singa binaka endai. Endai na bonongo i Amerika e tau toka na udam, batang-batati ko na banua Ara ni berroba madala te kero nongo itoka ni o ili ngango, ili na vatambu. De kemni na gari dio bakandua. Waya utingo na bonongo i California i Amerika udaka tiko baka caregiver. Waya indua lana marama mai nonda, au marama ni rewa. Au waso na bono totoka i lo mai vite ne anu bulo obalau. Au ndua na tina isa ono tiko na makumbungu na ngau nongo. E na buku ngani sasanga ngani mbula tordake ni matabu wale ni vewe kane na buku ni ve yongo ngai bunga enda sotaba. E rawa kina ve yau meu me vivi baka taleta ko indua na business ngo baka ngani ngarabinga ena mona liba. E ronronga iba tatiknga na daka. Enta doing karabati ko baka ni baka ngata kilo mana automation. Yo enta ini berangan ni usulia na ngau na biron no gito kan meroba madal te kira ngo ndola na singa ni vital no wada salai na mai dakala ni bike muni enda ni berangan ni u beto manasara u beto kuna ngabi kenda ni business ngo ya kandina. It is a legit business. E kandina na business ngo. Ke u bakadata kana dabo tu kuna kini kandina mbaleta e bango na mateni ngauna. Da mai ruma kina na business ngo na ngauna da mai dakaba kina na investment. For you to become a business owner, you gonna mai dakaba no investment. Me bakanga na no startup capital mbeka. Bakani dando didi bak business enda kilani na tigon no da startup. Mentanga ni vidi bakaroki na indua naka. Yo bina business ngo naka kito bato ka tiko kito na investment na mate ni ngoni ko mai dakaba kino mo investment ni lo mango. Niko na mai saini taka indo no mo kontara ki batana kamban. Reda na mate ni kame matata tiko. Ora indanga ila mai bango santa mai vidi bakin business itu. Warai. Sul may weekend din doon at tikini pepa nakalaki nga online enta may baka wili ka enta may sign itaka enta bitakina na enta non da address no mubindin din nati bata ira what you will agree on iko na may sign itaka na beka kaya sana bitabina katoko may nakambani weekend dan na may sign itaka nimbersar nindangay bayan anang uno kinasala ka mga kinda-invest na sangay may weekend na contract na. And may sign nita kayo. May matatati ko. Ninda may didi baka ng business ko. May baka kito sanda to ko na baka bunga siya. Matento da ba ko kin. Ibi nga na ba no ikontambe kin. Warong may kin. Sabi na ba no ikombula tikin na nang unang gosyo. Laka tikin. Beauty baka may nananda ba no. Kaya ontambe tiko may nananda ba no. Toto ka ibiti. May matatati ko. Iko na register ta ka ng business. Right? Iko na may register ta ka ng business, na may muso na kaya na ibaka daba-daba. Nangay, nisa musto lang na kaya na ibaka daba-daba, you'll file your return. Right? Ana kami matatati ko weekend. Boy, so na kaya, baka data ka tiko weekend mo ni. Baka data ka weekend, mami, ni kandi na business ko. O kaya waray ni pyramid. Kaya waray ni gifting, waray ni circle. Kila, endwala na kaya ngay tumay bango nga, da solila mo tuya, ni santa na ivivi baka tu. Waray, o kongo tiko na ivola, iko na may, na roni pepa, iko may sign itaka na kataw doko. What you agreed on, wata kay na company nomro na may vaka wata tiko. Yo may matatati ko, ang dami chiko ko, binando na company ko, sa may didi ko na 5,000 wakadada na yan baki. Saba kan dito ko ito binambuturara ni didi baging business o kwendo bayran nandua. Ni business sa didi tiko. Nangunong ko sa bakan dinandin na takitiko. Yun isati ko ng business, nambuturara kita ang dami tiko ni kina, nabiwakan yung go. Gwendo na platform ko kitong tuko na bakabungkat ko na business community.
right? Kona business community ngo o koe mingarava tiko koea kona automation ko kita undo baka madala takatiko, right? Io nei lavo ni kenda daka vi nei lavo i kemunina nonda na kakito tukuna kina that it is legitimate. Nei lavo ni ngai mi vi kemunina no muni investment ni daka ngai pa e baka ndo no taki salabi na kambani. E ora talindua, you know, to stand in between. No. Right? Maybe kemuni vina kambani baka kina ninda viso mi maybe na kambani vina no mo bank account. No sinindo na katalech ko iloma me pasteg may bindo ang baka iloma ngo me baka may middleman sangga ngayon biko waray. Anaka kita utukuna tiko kina ninda may rawa kalele butiko iloma ngo. Right? Ninda may rawa kalele butiko iloma ngo sabu na sarangaya because we work directly with the company. Right? From you to the company vehicle. Saro tame kalele una kaenda may rawata tiko ilomango. Yon imberni utomana sara sale utal na nungoy baka madalay kya uwe baka day tak ngabi kemuninga ni kandena au na sule sar na ngaw na binakango biro nungoy tokan. Meraw nduy baka madala takiraw mandanga binakabakali. Nakalia? Nakantili rombolo binaka binua ilana ni mbolo binaka na varorong tiko mai sebi kemin de sarap me baka malua na neto vi baka rara matek na singani kuwa. Bakala kasar ke baka singere dio bakantua liat talengo au tiko ini ngona banua Canada ngone ni nabuni mono berata telebu wostele ngai telebu na korsa kasa ya wendo bingara tiko ke baka ke giba wata kata talanga mai nando na ngona mai viti au wata kata tu baka ngasni puli ni berni wala mai ke mai sotabu tiko na online business ngo lo mani ruwa baka tata na baik sawati sama ni toro me kala ni mai teke puna na nongo au babili benaka ni untuk babili benaka teke uti komandanga iliu babili na takati kona kalo na tala babia wento na opportunity ngo baleta ni ya wento au sa baka sangara boliti komai bia baka bida tokana mbaki se bula na nongo baka sangara te komesa minto mo teke puna ndo na nongo business usiang bantu ni namaka mena my online business bunga na baka na ni klan na baka sa ni baka tur business la may biyaw na baka konta do ta kabuto nga may biti baka lebo ka na pulita kina pulte kaka na nakabaya do bidi de ke bol no baka sama la ko matatiro na no do masula ka ko na kalo iyo nanguna takos may kina baka madaling business ngo au reda ni rawa sarabia we may banakena ko ando baka na nangutati ko meu da kap au reda ni klani satu ratu be ona kena yaya mandanga tiko be ona telefoni sanga o daka nga me boli ndona no laptop satu be ona wifi connection au reda ni wasa ngagai bo ngai kanyo sa ngono tor kena pa madal ni business o ye nga me ona solio mo buli mo ntambe me buli dana kena buli ko baro taki o kila ni ngona business ngo ngani teo baka binaka me bakanyo ya wendo na maramatina o reda ni business ngo ena senga ni ko tatani na nongo ngona mai berto na nongo mata bale reda ni raw ni ngaraba tungai ni bale ana puno sa tor kena na kala wa balate o baksangarati ko menang pulang alala o kilati ko that owning a business and being my own boss is the key to that freedom na time freedom o bangarati ko ya ni reda na business ngo ni kila ni ron ngaraba tungai ni bale why not usa pole usar nga torre na kalo iloma di naman ni kabutu di naman ni udurmaya usianga ni kila ira na tamata rati iloma udurtu mai na baka madala biya wendo na marama di bonuango Canada au maruta kay baka hindi teki au ni namaramo kirobe talan no asar nga baka ni right ko mengori kirobe ngiriti kirobe raivi sianga ni dua Bosa tinga may biyaw na answering machine me lako tinga may biyaw na kailangan na voicemail na automation na messages may automated to siyang. Kaya nangunuri kin ubango siya ngo siya nindu me bari takachuk may bango na matana me tuko na may nabono itiko kina bata ko itiko talaga bola ka nabono itiko kina ngo
au reda na itiko no kana tiko no euro ni ndreba ngai ke sanga ni tolsa bole minute au sa eda bana na tiko ke ra usa connect na social media na Facebook au reda na bone tiko to vale bandi te ki au ya au sa mani tur mani kala au yang ko sa ro baka ta namba kina no komen karab tiko no business sana baka buna taleti ngame nando kla nguta tiko no wasea kla baka ke baka indo baka muri ki tiko mai baka sangara taleti ngana nakanga kito baka sangarati ko sa ng bulang alala be yung manta baka tambak into baka sangarati ko ng bulang alala one time freedom financial freedom au sa me kunya na laman yung business ko au rida na totoo ni kanarawati na time freedom endo kau sembara baka tu ni rida nando na daka no tumbere kito may kinme domingo o may rida tiko na laman business community ko kaya na nang badi rate lamay sen nang badi rida kito tale so am daka sana tukuna sembay de roto ngor serto badi yamay na sa kanin na taro pa na bibi makarara matengo sa nalakot ko ngayani ko nga esa ungeti mesa tormene kalawa kakua talen yung kayo wawasyo klalo matartaro just take the step forward come and learn it yourself lako may indike ba sarangawi ko bakate kiko ukila ni lebu o manto bandin dinataka na eso kora gay durumay era sando radio tiko may na lomani bu bakabula bakambaki nanguna sangay kila when they actually take a step forward sarang endo tuko na talme biya ni randi ba merase nakata kira nga nanguna nga kora radio kina ya na matenga ni nga ya san hindi ba kataw tiko bikenda kaya baka barong tiko manikua Peter tarmai kito na biwasi talit ko yani kito nita kanina bibu kena nito biwasi na singa ni ko binakabalebo lia totoka na bembulongo di mai Canada na singa binakanda yo sandi na sara kito na barita kikita utiko ngayani kito na tukuna tiko yani na beka ambaleta ng business singo o iko nga bata kiko nga iko na sindo fosta kiko monga may loma na sindo baka ukwata kiko kita na waseti ko nga ni na beka chiko ilomang ni kita ureida venga ni te bata kay kanda baka bibi ni kanda kay ko ndo dakalakatiko reida kay ko ndo dakalakatiko venga ni te bata kay ko kaya rawi kita na tolungo mi kita ngarabati ko yan ng business ko na loma ni bayin kaya hotel nga beiko so sandu iba kata usartik nga be kenda na kita na yeti ko nga ni na be wase na be baka raramatag yan singenda ni rate ko mayele sinti ko batake kita o masta sai na singabi na kenday kita kerbi soti baka nga ni sini matatasarti ko na internet may naboli ko na singabi na kenday en renre kinabe ko may yo kyo iko indua o baka muri masta sai ti ko siya ba muri ko may indona roni pepa etiko ningo matamuni ni message nga mai se osana numa bakatu kuno lia ke ona numa mo sator ni dabu kalawa ni reda chumengor na website endu itikongo se na website ni masta sai ke ni kilach ko ni bamuri ko etiko ni kepta kangayan ni ngailoma na be ka ke demo ni kila enon tolabi mai be ke moni yana singa bina kenta ya kani marawi ke na rua mai Canada i Amerika me tiko batake kira undona marama totoka ngoni lo mai biti daba kabina binaka bakalebu ni tiko batake kirau matalau ni rawe koya ni tukuna mai bikira ni ngalala yandai raw ni okoya on mai libi tiko mbaka na maramangose tapi nangay baka madala taki koya nga binaka bakalebu lena binaka bakalebu na taili mbula binaka lia ni mbula binaka na we kay kito ni barong na sini kuan ni do mamuri kito na wala mata na bengo na kede binakabale bubikim ro na maramo no ro dingo mamikin to may bitalano ena singa binakaniko bina todo ko na tail o ngalala o turchingo na nungulibi tikibuna singa na noa payo marutak sa kina sa bitartar sarvilia ke nrongan rebiao usa tubaro no sa na duriani no mundo nakabale ni Luya di ko to ni nakataka ko yan yung utor ko na nung gulibi o baka binakataka sa Rabia mo takagulay talaga nangon ni 85 kaya na sing ni ko binaka bikenta na sarsaro yung lena kayo ni sige radio bandu lena ko to sa wasa au maramaningaw au wasu itay levu o
au daka tiko babuni wai nangonongo au kasni buli tiko berna buli buni wai ibiti na Fiji National University ka garap tal tinganan kung business go as a side hustle nangonongo au sare tiko na garap tiko na kung business pero tani tol na baki dina ni se tol na baki no tiko na tiko ya au ngai mai active sarawale wenam an December ni ambaki sauti kembal na bebe ambaki ndo tiko ambaki ndo ba wal sar na no active kau babi ni nakataka na ono may toro kina nakalaw mo sangay toro kina bambimbi na business mo na baki sa tin December already sara na kina bisaw mano gutiki bumay ando bakaw niyo sa tukuno wati ni buniway ando ronano motunga ni osos ando tukuno tunga ni osos so singra ni zakaba balete ni nakanga wazakaba ti ko ombiti tungai liu na nungu zakazaka baka buniway bangkas ni buli kau senga ni zakaba ti ko na business baleta nga nanong time management nanong computer dala ti ko nanong ngona au zakazaka may bali zakazaka sampai di lang may bali sampai di college sumay na zakazaka may bali zakazaka ko saranga ya na buna lebu au asanga kina ni may active nanong gulo ni business sando dokumento sando bitar tar may bunga nang do bitar tar to mo ko ya au ti sarto nga nong laptop ibali kaya na ya sa tigmuch na covid kimami sa work from home kimami basa kinirani may mga nubuli kimami sa buli nga na mo liba na Zoom o babi ni nakataka ni Beisaw na nung guray nung makasama babi ni nakatakin na kalo tiko mo man December sa tiko mo active ko bibi ba mong tikin ni weekend na sar tiko na singni ko be Italia sara na zakaka ndaro zakaba eu zakaka babu ni wai anti ili na muna zakaka kina makakina belia serawa nga na business ngo baleta ni flexible serawa nga weekend aru mendoro may badi di ba baleta o ko ya raw mi badi di ba nga na tonda ko ni no mo ni zakaka senga ni na balenga no ndoro zakaka ko na kaya tali kina na business ngo ko bina kat kina may biba ang giti weekend you can do this we can all do this na main thing tiko nga na nondaro baka sama nondoro mindset wat kina no baka nga taki nondoro na mendaro na may jiji bakede me daka kedi tiko na kanto don me daka sa daka tiko na no 8 to 5 job era ni daka talanga na mo business doon na vida na go live sa tikito barta tikina sabi na ka weekend na ito ki me sa tiko no daka daka me sa di tale to ko don na business ko na business ngo bikito business daka sa rutan ba kay kana no guba madal tikyaw di bo sa tiyo na itaili sa ko ngaya na matakani ko na no guba madal tikyaw winaka binaka bakalebu lena binaka bakalebu. There you go, bekamni na sarsara ndo na marama vaka tiko. Ngasini bul chiko beira na nanda na lalain beka na vaka baka buni wai tiko. Beira na buli buni wai na singa binaka enda baka binaka bale ureda. Na vaka ba iko tiko kina. Se iko buni wai, se o nasi, se o ngasini buli. Ese rao iko mo mai vaka batal toko ndo naka. Rawa ngaya kyo iko na marama se turang anda usasanga. Kaya iko na marama se turang oray da pa ko na puno iko tiko kina iko sinilong binakatiko because you can do so much. Right? Rawi ko mo da kabatale ni bunga tale naka. Mo nei baka nga taka kina no mungaw na iloma mo nei rawa kale lebo kina. Kendo nga nakanga ubiba ungiti kina na singa binakendai. So mbe ka rando tukuna tiko may bango. Awaray lang ko yan na singa dapat kung sumango na business kem do di ba katiko na binaka nga be ira na sati ko liu be rambeka na sulia may na bisa biya umbeka na singa beka ni binaka be ira durmay biya watch ko may yan na iken nga mo biya baka matatatak na business ngo siya na programo may umanikin na business ngo na ni may vivi baka tiko na baka taw sarang abi na no mo dakalaka your time and your effort ni kombite loma o iko roni out earn taki iko durumay wa binang business ngo ni ko durumay torman ke durumay iko beilena se durumay bilia endo birongo ena no momento ke durumay bilena o lena no momento ke durumay bilia o lia no momento se durumay bia wa ya no momento yo ni umbite loma na no mungauna ke na daka o iko na nei tori labolele iloma ya bakataunga be iko Reda? Sini bakataw be mento, sini bakataw be no mo coach. Kala nakai ko na itorelo, nakalebu ko na itorelo ma. O iko roni lebu da ke nakaotora ke o iko mbitelo ma no mo ngona ke na no mo da kalaka. Nakai kito to ko na teke ningo sini pyramid. Na pyramid iyo. Iko purumai. O ko nga etiko ke be iko sena no momento
Nga ena nei toso i vake o kotenga nei tora nei lavo leleo. Mina business ngo ko kita udhiri wakati ko isini baya. Raida na nomu ngau na batana daka kai kompiti loma. E wakata uteke mai kia na kai ko tora. Na kai ko nei rawata. So e wakata usara ngabi na nomu daka. Me matata talti ngabi na business ngo kita tukun chika ni berni usulia na ngau na talibiro nungu ito kani. Me matata tiko weekend ninda mai duruma na business ko kito baka madala takatiko ini ngo. Sini ngai ani baka vitali weekend na ilabo inda somikin. Kila na imata ini ngo na no mai filta ka no kontrata ki ko mai invite ki ana katodo ko me baleta no bank details. Baleta no katodo correta. E vai ana mai durumi na business ngo na katodo ko sachi ko mai berto na kamban. Io non uno io come baka bina katakata ke kina si o mai torreda ke na no mai video business o investa le bako io bina do tale na no mu investment iloma o to bia baka dei takatale mai bi korto orto na tukuna tal mai bita tale mai na be kambaleta no mu bank account reda e ora ni kwa ngai orto na reda orto reda ngorto ngai baka da mai ken reda na ke na toto kan da mai duro mo to endo na kabango e be bakandei takitiko e na singa bina kaenda nei lavo talanganda mai torelo ma vike munina nonda me matata sara chiko weekend ninda mai vidi bakando na business vango se na kamba kai baka itiko lo mango na affiliate marketing back ambatan baleta na investment ni mai vakaba na product ni mai vakaba ko e rawa kina bikima mina mai somi okay me matata tiko weekend ninda mai vakaba ira na income stream go senga wala nga niko may suming na commission. Reda? Niko sa duru may kondo tuko na tikin na niko angay may binang business ko. Iko duru may o iko. Baka o iko biti ko may binang buturara ng business. Iko may tori commission kina. Yo senga nga niya. Nangon ko sa may vili baka kina no mong business iloma. Sanggay tiko irna be matani irna income stream tali lom sena undo bato kaba kaba irna be matani wai lalai tali ko ni rawi labo kinelom sininduanga na matani wai ngai ko ni rawi labo kinareda bina commission iko mai total ngai lom na bonus o tia sanggay chiko na kali bukima mi daka ta kima mi tiko ni na be kemu ni onda sai ko embe kana kai bato kai lom ngo na residual income binan business ke utoroman na residual income nakilomango kitondo bato kaba kaba you leave behind a legacy for your loved ones. You bina term vakam business it's residual income. Reda? Niko ngai mai yatali ndo nakali bukima mi kata kima mi tigani go kima mi ndo tukona bavunga kla our eyes is on the price. So na price we kima mi na sa mai video bagam business tingo. Senga nga ni commission, senga nga ni bonus. We're looking forward and we look towards that residual income. Ame matata tiko be kemu ni na nonda ana ka kima misasi na bagalem kin na tukuna tiko yani baleta ni kima tukuna tiko yani kima na binda to ngai ni bagalalai ni mai durung ko na kan ni mai sota ba au kitong na no mana bi kan ko kito ser ka manta ni bi kemu ni reda e wari ni nduanga na iburu ngai ko mai da ka bailo mongai melo mai chiko tali lo matal na ka ba to kai na bonus chiko tali lo residual income na baka tau sar to nga weekend reda na no mo mai rawa kailo mai baka tau biko si ana kai totoka kina mai vivi bakin business ngo o kito kede na maramango ni rate ko mai kito daka kede sa kalonga to lena ni sa living go andai be kiro na maramarongo kiro se daka tiko nga se warai na living ni Christmas ni New Year reda io na kai na non tangau na inta mai buli le la mango na dava no mo vinda na no mo ngauna io time management reda indo na ngono ko lakada na ngono ngala kini koron mengkaraba to na business ngo baleta na dava kita ndo tukuna bagabong kan yo dur mai binang business ngo you need to have a laptop a telephone vata no mo internet connection say wifi back say data mai non io na ngono ko sa mai dur kini lo masavi ko sa mai banga takasar tulan no mo telepon reda eu ni utu ibale ku roba kasanga tu ni ureda na basanga ni se on chunga bina stobo un tambe manda uso mitaro tu bino ku talibon au da kan business itu reda manda na kena toto kana mai video kana business ko ronge mai video bata tunga na dakalaka bata kay na video ba ki business be kemni na nanda wa mo sanga una ninda sa da kata ki kenda yan reda sa ko manda ninda reda ni
Au sa daka tiko sa roti ungo. Kita uker na matabiwa kaningo. Kelanda raya ni bala matu ani ngai tikina. Na mbula sana ngai nre tiko ngamai. Raya sana ngai saule butiko ngamai na mbula. Ni sember ndaya ni kanda prepete kanda ningo. Nda dawi kala watali tiko ya ni liu. Watike me matatal chungani sember tali usule na ngau nongo biro nongo itokani. Na digital iranda tiko kinango. Na didi bakin bisnis ya na boli siya dapat nda kabesan tata kabatiko labi nanda taliboni online bina ba no manda kiba mtikinango au reda talngango baka bunga may viti mondo enquire nindo na kasa na kan sa fil tagi form talnga online so na bonu anda sa chiko kinango bina mona liba na ore ni le sutale kenta saba baro taki kenta tinganingo na bukala ni digital iranda chikinango sana gai bakale butaki ngamai right. Na yato sar nga may nangaw na nakatudo kung nung tatakalakamang nga sa nang karami nga online. You know? Nakay ito kina online. Balata yung doon talakata lauray da. Wina online ninda may garaba. Waray ninda lang katakati kung may doon talawa space. Minda ni renta ka mo na yung business kina. You know? Yung dami tulay bala ko. Wina tebil lang ni ka. Nasa nang office to. Sakit ka to. Ni utombale tumandanga ni uta kaman ko terindo na singa ni utombale ningay may na message ni business ya undur tumandan ro kuni bunika o so matuno ko message ni business sa hana ka otia usangay tostal tu reda mandana kaya natali waray talin dan iso matuendo na banua waray talin mendan iso mana liba mendan iso mataliti ko na talenta na iba ka so whatever you have kubina talibon kimamindu tikinang kasi satu nga na wifi connection may vitsa tingan mo data makaki na talangay balangi internet ka man non talibon you have cellular data sa install so it takes you everywhere iko ka nga may mo talibon wherever you are kila ito na ka beba kan data kin na binang business talang ko kenta kila anything to do with business you have to pay someone to run it for you you know wabibinin daka Kongo warital nyo ni bangkara into mini lido kami konong bisnis yo ikola no mungaw na la nangaw na nga kay binakangaki na baka bulivi kenda nonda binda baka binakanonda ngaw na yo time management right baka bulivi sarngaw ko weekend yo baka buta sa ruti ya umasuletal nangaw nang gobe lena men duanga na no na itabila kala kasara weekend ning berning gaiti solital be liya nangaw na binaka lena Pinakabali mo na tayo, pinakabali mo na say na bimbulay, na matakanikwa, una beto mana nga malilay, nando nakawasya ng bongi. Ron nung gugula, ng bongi. Sa madalo ron nung itokan, rosa rin ang na bola mata. Kung baleta nga na doon na kaurida na Facebook. And mada wati ko nga angos, mada sa oti. Aurida tukina na endo interview takitiko, nando na bono ni baktumbila ibiti. Singo sana bano di batumbi labong go. Ang kaya interview takitiko ko ya nando ni lawa biuta. A depositaka. Bat kina no natumbu. Nango netara kina no natumbu ni ote tinika bitu si tinika walu na bula. Ang nango no sare kino sati ka mo pleta kasau. Ako lako kina nelong go no ni ubi kila. Vida saram nanda natumbu rawat na turangan go. Ni turangan ni keturangan itu okay. Sa kasar non robi basaki. Sangge tukuno ko enalo mani chinka bitu si chinka walu na bula may rawato ko bana undolo na nona tumbo bana undolo si banga na matinibika singa bata chungaya aureki na nanolo ni bisnisi ina bisnisi ko nangono sa summe kino membership fee o sana merita sartunga na bika rawati tu iloma ira na daki mami na kan bisnisi iloma o garede ti kunindua o aseti ko na nona earnings tolunga na marawa tolu na mava wa waseti ko ni taraili mana matinibika amen wala nan dona kanungu bembole dona kanungu mara unelongu di umaire ni dona kanungu do bina kata chiko o kila se vida mbeka na interest era do tara na bibo no ngo ko na bibo no ni waktu mbila bibiti baleta ni odori ni don reta bakale na ite okay ano ko tumbu manda turang mara mo kila ni roa ba duri labika do usun raw do lem nangon rondo tukuna bale boraw naniro labo itiko ika ko yang ge rida kina na business ngo
au reza na kaya na video na loma ni tini kavitu kina tini kawalu na vula tarau ko ba nondol ni umbita meu bateni tol na mada o kona ni tumbi sinisi tol na mada ko wase tikuna turar sana marame tol mada tarau ko lima na mateni vika o bita na tini kavitu na vula ya mo wase ava mada o ko beru tai vitu sanga bulu karu na weeks 72 weeks compared to 3 weeks sandu indu isaranga na ilava bita na turanga ya durmela mango Ele busarna kaya na merawata iyo ena me daka sona daka sianga ni quick read scheme na nito bisinisi ya na me daka sona daka indona kana nongu kila nongu raida na tuku ya na nongu marota because I was for so long I was wanting to get that information. Yes. Sangay rongova ya rongova talanga ba nando daka business talanga na biki ito ilomango ni wasia talanga ko ni rutarambe kami kaya ndonon roilavo ile wale sar na karo merawata. Kaya bikenda ni toke yanda varonti kuna singni kwa kila da sakua ni motunga na kila la lele wera tu kuna kamera tola kuika da la ko mainda mai bandi ke banda mai da kamna da research da durume na business ngo kito viva unge titiko yani na gold mine chikolomongo da lebu ni kaya me rawati lomongo pugata waseti ko na taili o kenda saranga da mai da kaka kenda da mai da kaka kenda na lebu ni ngonda bita kina na lebu ni kenda rawate ba total tinga be kenda kona bibo no kenda mai ba dur labu kena go rera tarana non de la non investment da sanga bita waboki balate mer batu puri mai meru ni le soliani be kenda you don't have any control over that iko sanga ni lawa kongo iko lawana no mai batu mbora karoni kaonge wa setal tiku nambongi na nongo mai ba di bakati kuna business ngo dona ka urida ni di na business na automation na potential talanga itiku bikenda as an individual. Yes. Kenda na ka kenda round the cover as an individual na imbuli wasibi ndondo ni kalo. Kla na bona ni nota ka sa tunga bango no the job description. This is the talent this is what you're supposed to do. Asra. Yo na potential seleme bikenda na kalo la ko may lamun business go may exploit akikin. Lewu na kaya may exploit akike low ray men nanda talendi. Also, you learn from each other. And it's a competition. I learned from Auntie Ili, I learned from India, the visual sulin alumni business go. When I maybe was a kinikiana singing maybe ungeti. That that is the reality. Even my parents, they put money in there. Autor klabo talanga mekine no ngono merong wada kina na be tartaronya dona kana nongo marau. Yukila kenda na be korkor ndo be vaduri labuke. Okay, and may rather do a research on our business. Kaya baka ngo ndona bono binaka ni kilani no binakata kina muni me batumbor no muni labo. O bandi taka bikim ni singni ko ndona bono binaka ngo. A safe, a legitimate, a global, and it's been running for 8 years. And then we are affiliated with a company that's over 50 years. The company that Talman David, Runitaronga, sabi the Tunambaki. This is 50 years, the company that we are affiliated with. Kito talangando to kunabali, kito na sing may barata ka tuya na matekito, kaya baka isang nindina na business ko. Kung nga yung ikaw na wasya ni kuwa, nagkaroon ikaw, tumanang kami bali ni Dr. Antili. Dito ko na tiko ko, anong dadakala, kito naman kaya sa tuwa na chuk sa araw tiken dati ko. Araw tiken dati ko nila mo tarating ko ng business, araw dati ko nila mo. Kila, o wasya tiko ng buong. Kaya baka ito sa tukuna tiko nga, iko vakang business yung baka sa iko, vaka tiko, kaya tukuna mango, and don't ka expensive. You say, maybe you go to the hotel and you say the room is empty, or the food is empty, or is expensive. The car you want to buy is expensive. If you say that something is expensive, okay, Reiko mo may read ng business mo. Balat ng business mo na donong na, you will not look at the price tag. You will not look at the price tag. Iko sana lang ngayon sana binakata balata na daw sana tikubi ko na iburu-buru sa tikubi ko na beka ko sana merota ng business ko na bisuta ka no mumbulan bul ni nato ng ngone nong matububala na bisuta talanga non ta pondong gobit nakabali mo na tayo sa combat ngayon na matakani ko nakabagalev na daw toto ka may biti na singa binakaenday saro tikenda binakaya be kemunina no dani barong kemunina ba muriati ko may nanron papa itolongo o kemunina ngay ne ronga lay murie kita wasinibina kita kana main tambayan na platform go na singa binakaenday au bakang botan itig nga kinanganin na kinikalo kadiba may tol na maramang go may yan na be bakararamat kaki baleta ni sokta bisar nga kinan no munila matartaro wala katik main go na sing ni sudu wala katik na sing ni sudu nangaw na kendan daw baka nga taka kinilebo na ilabo
Right? Wala ka tiko no New Year. This is the time na saving na kakenda do maretu ngona bono kenda gendo dollar nikin. Menta makangatak. Right? And do na kai tikongo, you need to do an investment in it to come and start. Na ilabo ko sa baru takatikong ko rin ito bibang getin. Do natikinan ko rin baka nga kami na investment ko because it will take you. Right? May nasingenday kang gayan. Right? Na nayanga bir na lubya mo na nayanga bir na makumbo mo siniyado nga ba iko. Right? Sama madalabi na kinolya na nasinga pinakainday. Nabiba ko ngiti sar nga nasinga pinakainday. Wala ka tingin ko nung ni baka nga takilab. Rey na leso talemanda no mo budget. Rey na leso na kaetiko. Tikida man doon na tikinilabang ko rin, baka nga tagabi ng bisinisin ko. Because this is real. This is here to stay. Pinaka, sa masilasar na nga unabay na marama may Canada, may doon nga na itabi, kasi nga pinakentay, pinakaliya. Pinapalevo Antili, pinapalevo Noelena. Andrea saranga bale na kadi barita katiko bunuela na kona namni tukuna tingor le na ngona tanto tukuna tubaya sandare ba kodona ka ndabi na kata sandana tukuna chinga ali tinga mani saru seulebwe saru seulebwe hasi kan ya ba ingila da kan bi matangali bosa tukina ndana podcast ro ngota chikunda na turanga bosa tiko kibakani na kile kwa Jim Rohn a very successful businessman sa ngwale liuyani ngai ba madal chikunda ro no barongo di koiti tukuna bango kwe ndabi so taka balele na kanda tukuna it's not expensive you just can't afford it because so no one the kachukan in the ni sarusulio but people are able, there are some people are rotiko because they can afford it or we can't afford it, that's why we say it's expensive. No, it's not expensive. Na pamadal chiko binuwila na matay na noses ni pamadal chikasarabi na ausa pala chitu na ito basagwe maubilakat mo bibang gitibi kenta ni ko, don't just let things happen. Make things happen. Don't just let things happen. Oh, baka sa mata chiko. No kenda yo mando tumbo sa kamay. And kala nakanga sarambula ta tumayor na liutiko maybe our parents pamadal ta chiko bunuilan rona na tumbo musila bitiko bana that kono bono ni musila ba ya elo tikita chikiando non rila ndagay tumbo ta chumo kendang go sanda ono keda nga anta muretu nga yan even though chinga ba kon taronga da sang so chinile bona kairo timike na batsalak nga yan because yana karasa ta kabichu murna ta kabichu erna limu chumo ba bikenda or maybe our friends or may influence te kenda menta ta kaba ngole investigate handala kutu ukila ni ndona kai chuke ke ambalata ni there's no other option back maybe kenda sembata ni sena ketu ni takilata lo kenda ndo tale na ngoni sala rawa ninda rawa kale lebu zake sarmekina manale investi ko bana bibono bango kitu sa kitu may rivengo indona kana ni saronga viti ko nanon roba madal chiko na marama ya una ngona mando may duru makina na nito business community kenon tarna marama kinda dala na kaureda ba madal tra chiko benuile na kona kat kuna turanga ya lamani vida na bula na karawata batike na kareda ko lamani kango only 3 weeks ndona lima na matani vika that's na kandi na todo ko na kaumikinda dalata ko yao au bango kla ndadurme lo me au bango is this real aunque para samta into sa game message nga maybe on mother sawati sa ngay dur talanga man ito business community the same question tarong mo ko biao lia sa is this real na kakite chikulo mo real ti ko indina okay yes na kakite chikulo mo indina todo ko entonces nga ni ba mo tambalatan ta sempre ba kanto ni reda me eu mando sempre quando ni rida medo how much people can achieve or how much people can earn in such a very short amount of time rida to me rida lo man business go irna rawata may natamata na laman ni taka to na laman ni rosa bulo to sa lembak so senda kenda sa rida to may so I would start to nganon ra ngona really tarakira na FNPF sa which na 55-60 sangay ni boliana they can afford to buy a house ni boso ta this is the reality ngona kandin and rida to sangay ni afford ta to build a house or to buy a piece of land kona lomani chine na mbaki ra may chinambaki siya ringa living paycheck to paycheck
paycheck to paycheck. Watu maya vida sanga bulu nembaki. Zaba bakandana zaka na 5 sa ono sa bulu. Sangero ni boli na vale, sangero ni boli na motoka. Tutu yando sar kontare da merase katu ngayo ke bakar buli motoka ambe kayo ndante ke labi na to kontona matandi no bina kan bini to ka banambange. Yo ya naka umeri da lomani business go indotan. I see people running this business lamangani tol nembaki, they cash their cars. Watching on a property, pay off on a property, they buying another property. I've never seen that. There's something here na system kwe vidi chiko kina na nito business watake na that big company that we are affiliated with kwa baru taka chiko mena commission kwa nona tiko na product kwa ndale invest chiko nikina. Oh man, the plan is too good. If you just take that step forward, molako sarnga mo iko mamaindika bakemni na baru tiko mai you register saraba na web na so masara no membership fee. And much kana membership fee or it's refundable. It's still yours in the first 30 days. No mutunga. So mga may dollar be ko na information todo kaya kaya nga turulistale. But you know, we've never found anything as such kwa kito may ready ko na laman yung business ngo ya na po na kito na wasiyete kaya kina be kemuni kito usaba kan din ta kaya wendu usaba din nataka nakalilebo sa may rawat laman yung business ngo. And they toto ko kina la ko na nakalaka. And I am just doing this on the side. And I'm a mother. I have a little girl. I still have the time to do this. Kung nang Facebook, sabi so tak. On Facebook, asa ang nita kang business. Nang ni tala no messenger na video call, sabi so tak. Sa ko baka nga sa tuko na barata ko until ang kibato search nga bikin tanang anda manage takati ko nang unay. So ndadakatiko, abinakatiko ndadakatiko, whatever you get from your job, learn to diversify your income. O tikida mai ndo na kena wasing ko mo mai tikibuni kinango, balata na kay ko na may rawata, iko nga ko na control takachiko Kaya ko baka kay tiko bunu wala, ndala impita bindo talor to ya they will control. Nakay ko na li turmay. But when you do it yourself, zaman kinaraya. O ikaw nga mo control takati ko nakay ko ron rawata. So niya ka ng business ko, nakay ko rawata pagkatao chik nga week ko. Ito tarong maybe na few days ago, how much can I get in a week? Oh, you can get as much as you want. Nakangay ko binakati ko ron rawata. If you put the effort, you put your work into this business. Ma-train na kanabuli, warot tegitu na kanabuli. O ikaw nga, kenta nga nadaruman ng business ko, dambeda na kanabuli, you learn, apply. Nga nakanda takabitsi ko, baka nga nindabuli, menta may garapon to na takadaka, buniway tikongo, kung nga sibuli tikara buniway, napakabuli der na buniway, or na buniway, zar na gaitor na karabulida, then they go and apply. It's the same thing. Dala ko man ng business ko, may dambeda na kena training ka nga ndabulida, apply taka. Yanda, nakunta bagay katakatsi ko, na nabanuwa yung tanggarabatsi na kanabuli, ang tanggarabatsi nga may balik. Siya nga nyo na kena kurubuli, and then dapat nga may bale, o kayo, baka dito nga may bale ng business, and you are running a global business, na no market na buru todo. You're sitting from home and you're running an online business, global, na kanalako, kung na matalala na kanabuli, ratcho kayo laman ni training, kaya we learn how to do, the marketing, lifestyle marketing. Na kani wali kaya. Oh, nangunam dango dormi kino rongo dino wali. What is this? Oh, mo na lako may zaka lalo tiko mo may live tiko bango. Ndo na kausia nga bakon dito daka. Oh, mo na boss tiko. Ndo na kana nang gurere. Rongo na katiko na bunwa yen dala ko make. Ko so na untapped potential. So na kanda senga ni kilani tubig kenda da senga tuni baka ngataka. Bu. Tanto lamay. Yan nakaw ba kilawa yawe. And nangwitala no talangan gonggo nakaw rongo da bira keda na sa. Rawa kalilebu tila mango. Same story. So nakanda kilanda na numatu ninda singiraw ninda dakaba. Balatanga ninda we are just nta songo tikenda tiko kila nila ko ninda labam kan ko try and be open minded. Ntola manumba kasama ntola bi kumay. Open yourself to new ideas. Because we are living in the digital era, and this is the way forward. We are not going back.
Na burra ni technology sa tungo, it's just getting bigger and better. Whether you like it or not, kasi ang nitalitaka iko, you'll be left behind. Ni vosochia no kang you'll be left behind. Nakatudo ko sa bibisaw, na burburong ko sa bisaw nakatudo ko. Lima na ka sa tiki bibisaw. Sanda kala nang mona ko senda tumausi tumikinibitia. Sir kalay sing kiti bu kata kichukumay na tamgor ni sanda na banga tak na kade. Kala ilun da kala nga da dur laman imbange na check na. Misa tukun da rere baka tu right. 666 na da masuj na kana bi matangali bosa tukun mai. But look at it now. Ono ko tamata ke sa bakad. Alala ko mingor na basket na dapat talabi mo tanggali kad sa tungo. Sa kinabi mo tanggali sa ala ko tumingo ko kay tiko. Nala ka chinga may na baby sa tiko nga may. Unta na complain ukla no na usa chikini ke usang gero nga kambale na basket may biti. Dana kan la ko na kana bosa bango. Ay may baby. Anang kay nga may na bisongor. O kenta nga may tatoso ba take na ngauna? Kito sabi ba ang gitu weekenda. Come and learn how to run a digital business and you run it from the comfort of your home. Parents, bekenda na itumbu-tumbu ke baka ikon do baka tikiaw. O pinakata mo, di ko baka lebo ba tikero na irna ngwan ke baka sa kalalay na lube mo. Ikon baka ruwet ikon mo daka se tolu. Like my mentalaban na second stream of income or third stream of income from the comfort of your home and just, stay with your children because that's what I'm doing now. Ando suka nga may nanong daka o sa may tok ngay vale o tok kay kesa kay suka may nung nganela kito tok batangango. Ang karabati ko nakambalata ng business I don't have to travel outside of home and go and earn money again. So if you are interested, ko para naman ko may iko pinakata mo sa turma ni kalawa bitar nga may bindo bikito kanang sarsarti ko may kinanggori we'll be happy to guide you na namudurya nila may pinakabakalebo pinakalia be kemuni na nonda u bakamoto saro chikenda pinakaya meutinia nga saro ba madala pinakasarang aro na marama pinakabakalebo ikemro na marama na iba madala totoka na ve vakaungeti na ve mbole niti kongoendo na kaya nga niti kenda to nga nitira talanga meutinia nga don't let your circumstances define your future. Don't allow it. Anaka nga meutinia nga kina me matata tikawiga, you know what, you have the power. Tungori ve iko na koko iko ron bisa utaka na ve kaya chingori ke iko endo struggle tiko ke iko endo sinikilati ko na bano ibe mo teptaka me koroni mai vili kina ba binaka nengengo chingo endo na there is an opportunity here for you today. Sini kawale na may bosati ko yan ibango sini kawale na may biba kaungeti na biba kararamataki nandela ni loloma kita na numa me kita biba kaungeti to somebody who's listening in today. Sen doi ko ngene sarabay muri doi ko sa baka bakimbe kamay no mo baka muri liati ko may se ba muri lena ti ko may. There is an opportunity here today. Sa nirongoda ba binakasara na baka madala may biro na marama o klasa ro chikenda binakabale mo no muningaw na binakabale mo no munindo tuba kanduwa na bengaw neso munindo urba karongodi kito munindo rongoda na be baka ungeti baka hongo na singa binaka enday may bila na nga may viti may bilia nga i Canada ilingango i California Amerika ni kalaw nga tatiko ni te mo demanda binakabakalevo nakabalevo ni mode ni mode